Oh, quiet fro. Eye ni nkomo. Oh, quiet fro. Oh. Radio Swifro. Radio Swifro. Beautiful, what is saying? Yeah, the crystal say. A cow on home, if you tray our boy in what idea, our pamuina, if you chair down, come. Yes, sir. What born hooker? A cardi view by me and my bomb hooker. One or born hooker, Yamin Shroud. Oh, we are designer. And the yan wapin pen be a mammy. Why? One on a toson cacranti, yan waped, the man to Aya Kakra. Aquaba. Yeah, the Bibia the Dean. Would you nipadi? Oh, mean Ginny Pen, this, it sounds a Bible say. My and Ginny Penny, my and fair won't to pass. So far as I see, I'm fair won't to pass there. Nature sense, that's how Ginny Penny be brave. Okay. To him send the pass you any pabone. Nipa de nipa ye bone. Ya numpo na nyame se nipa wanu no so bo nipa na se nipa enye. James Akwaba. Ya akranto. Mu ya obi ade. Mu ya jemi ahenewa. Nti ya bisa me amechia osa ya bisa me ansana. Waje so. Yo. Ya jemi me da ahenewa. Ya ahenewa. Dache dikro ewo eye nsuta anansu. Okay. Na mti hasa no. Nti enne na hu mi sei ya. Dachi bia oba manimu a obeyi untoma no half no wabo mu ase ansa na wachia me sa pepe je na me no tena konwa baako so me no fo trotro baako unim ne wo obi anim na anim fi obi afiri mu sa pepe me mu akwaba ya henewa me no ba Rose Brako anopai ye de agya ye tie fie no abesrae ma fam mre bebre but me make sure say ne me nkon kotwam 10 me ye ne bam ne yeko aha de boko wona anam ade na do nam 95.1 menkita ne bone beautiful bone cry e ma yam hyehye wo me bunfu ye na me kyerɛkyerɛ nsɛm am obi ate ase me nsuro cry ha nso ate me papa ye frimpon enti eja frimpon de onkasa bebre by da obekasa no na ye sa de no amen no ansa na obekasa uwani good enti we de nkita ne bone em say ba na ye nyina ya twetwe ye ho nkomo enkakra ewo onua 95.1 yo na ufri krobeso me fa acho me fi achim enyiresi kwan so ya ye kokuma se ye twam enyiresi enye ho na hospital bi wo no me pa chan na mukro no nka nkyira na kwan no mu miem kakra na kwan ya chinchiri na kroi edan ni nyina wo kwan no sa mukro no ona wa na unim na radio traffic timi so se chikro kitwa no enipa wo mu so no so popular town there sir esa na tie unim da bia me twam am se awurade emom ho ban because the way adan no wo kwan na no pe no bibia si a chese na na la dan bibiri si kakwan usi ya no awura dem unia what to kwan London driving is different from Ghana driving. The mentality of the driving in Ghana is different from mentality and you use to approach. Christian, who calls him one? Yankan Yankan Hey, you know, and the land right no in Resi. Oh, but Christian, who do London so as no, it's all about driving carefully. Bro, jai. London na wokano. Sa big trucks na. I loading yama from Abidjan ni adon. E ma me fan krofo fie. Me call Belgium me bus baako a me fire me yira no say me ka jo say me yira. Me see rehearsal me obeka. Enye nkwa no akwa. Afa baby bus ne de me ni nam no. Ene ne me ni nam akura bi ase ni nam village bi nam say hey. Enye ha. But no drive onim say onam town and speed limit or the year adwuma. But ha no adwuma achim enyiresi a. Na nanu madaroma ebia omoboy ho ba. Yo, so we are gospel musician. Eti who enyiresi ana won cry. Me pa cha me water region say ya. Hey sisters who bre. From Enyiresi Accra Volta region. Oh beautiful. Na Volta to say. Nyame na ado me hoboko. Oh, nti wo tika sare kakra. Oh, dia de tade o dwemu. Indinam ana
Indinam no chianopa. Aha, okay, yeah. Meraku indinam o. Indinam lo apemeto. Beton. Oh my goodness. Okay. Nti how do you be na mo sorry am di pa o Volta. O si say mo verse ntwa mu free. Ade ukunu anwene. Ba cha da be onya nwene ba oye adwuma o. Okay, na de mo akwakodu ho. Oh, nti akpele no mudi no mo. Oh, me so na me mpe ba me ko na makosi. Ubedi. Ma hu ni different. Hey, akpele no different. Different wo. Akpele ye. Akpele ya. Hey, ene yenso ye beko ho. Yeah, mumra. Ye be ba ni abedibi. Right, so now why you nyoma che? Nyoma dwuma yi. Oh. A chance on chess. Okay. Mechanic in chess. Chess. It's answer me di mienu ba out in chair. Okay. It's non chess A che. Enti what the kind albums be and now we need the kind wo sheda. We need the kind mashada aye. Okay. Now what did the artist be nice ni na tonwum a wasua no na wo hunu se wo de no nyame adom Rose Brako de no e yadom achede a Kristo de amawo. Oh, me sha dan di obi a chisa e yadom anyame de acha me. Fiti me nkwala abrem na me ankasa na me to dwom fiti class 3 a kodu we nti no. Me sha dan di obi a na asesa ada. Okay. Ye da Kristo ase. Enti uni obi asi ye de na hunu se de ye nwom na mikeka bu mu be ye me ntwro na say na tie. Okay, me de no. Ebi wa me ye worship a mitimi nya nwom. Mitimi nya nwom FM. Okay. Ene bi wa nkomodi a wudi ekura metimi de afon me nwom. Sanity. Sana me so me de no. Tie. Okay. Na hunu se wanya sa adom achede no. Wanya ho ntetie bi so ke mi nkosua organ bo mi nsia guitar bo mi nsia drums bo se de be ya me nyame de nwom no ba na me hyehyɛ me kwa ma boa engineer na manatimi aye ne ntentem ama ana no de unuru ho da bia no de mi ndu ho sao ne wo trim se ubetu sa na mo no oh e wo mi trim na me ana ma ye ho akwadworo eyi even bo mi kunu ato organ esa ne be ya obefa obi obekire me enya nwanwa se okunu ne Mr. Brako eso me ya kakra no me nsa no ye me ye ndi jaye Mr. Kosia enti sa so ma homa no ensua why ebi omo adwene mu nso yeah obia we instrumentalist bi adwene mu abi yes omo adwene mu bi pa because enye easy say keys now obo we yes key F key enye enough form sir yeah especially omo me san twem omo ye omo board drummers me ni bre won papa yeah enti mankora no oye oba o we be mo mani nsua talented kids nso wo ho onya sa opportunity no be mu a na chese we break through ano why enti pushing kora no all right enti say we dey foforo aba na mama ntie ba ko bi wo ha wa unu abe ma Donrich dia mama wo se Jimmy ho adan na ukunu jao na ne sofo nya hawo na sikasama ya den na wo to amana bi mu na se awrade nji wi okay enyum ne de mi kunu na chro ye okay ba o try before ansa na me be ware no e Jimmy no but quarters are sitting 90 no nurses quarters ana say police quarters hey ahoya oba ne say eniema bebra ya fa mu na ya say no FM nti ebi mu kra be fi say bi abrabo ene eniema ye na mu ni nti na ya cho bet me beto wo aware na say okay my yentie Jimmy written by Mr. Brako why Mr. Brako you guy what you say Pira, Nanso be better to me, Jimmy. And so cast your book farm is so wine. And it's so anamete. I will want a meeting. A jama on your head. Manana, Tamonami, Yamma, wife. We said 1 hour time, you
Odo say me trisun you I. Eh, masai fuwa waya matamfo. Aturu fuwa ya mpemompe. Eh, na medie. Me bawa urade empire. Na medie. Me bawa urade empire. To me so I don't for the meeting so I na me bawa urade empire na me bawa urade empire Jimio Jimmy Oduma kume Jimio Enona okeka to me so I no for the meeting suenyo na me bawa urade empire na me bawa urade empire Jimio Jimmy Odoma kume Jimio I don't want Jimmy. Who recorded way? Me pacha me recorded wo Team Beats. And also Volta region. Wow, Team Beat. Catch a Team Beat say I was what timid in the 16 shame. Baby or one. Oh, bay no na aja. And also to me a pejana kakra because it's a bear normal. We 3 months yet. And penny cry the shame. Inti or no so want me and fan shame. Osa Brako Jesus why you be? And also one a Troy. Okay, my main team ran off Mima James Clark, and so any komoka kramame. Osuki ande kanduri anda sitayana. Maginduri anda si mama meki anderu anda sitayana. Jesus, why you be? Why? That's why you know I be and what will bring me away and when you're going to be why you feel that's why you know I be and what will bring me away and when I'm quite why Jesus ayebi edi amaye. James Rose Brako. That's bra. Talk. And you want to be a bar. You have 3 minutes to end this interview, so talk. Yeah. And you know, me buy now boom. Na idu be na be me boom sana. Ya na nkofo be fo say. What are you na. Yenwenu. Ni nyina ka ho. But time into the yenwenu. Ye na
ye wie review ni na obaba so a metiase baby a Timbit on Timbit baby obi a ye bona baso in voter region say all voter region na engineering skills no so no wetimi a creative be good say ene ma me no so hwa na brabo ni bibia ti se obi a osum Kristo nti nyum nso oto ye no so no ye daily activities just a dada mu abrabo na osi ni kunu kura tro nyum no to hwa ansana oba be ware no nti na wo so hu se anyum we se utia ebe ma wa brabo ni wa brabo no emu nsem no obi a obeti anyum no bi obenya abrabo mu nsem bibi efiri mu na edu samre ya me ya na meraho because so utie anyum bi se ya na wo de kai nyoma bi a wafamu na nkakra be bi awade di aba bedu ya na omo tro nyom no ye beka se awade nhyira omo na afi so munya komapa na omo nkoso ntu ne se ya na enye se bedu ba bi no no mo beda ne slay queens na and also yan con entertainment because nti de make kan say enyum no de wayade na ye ma me so wayade the way daddy enya ntobase a chiro nyuma ma no all three okwa say the kan no nkosu organ no ye nso amon ka say o ye prison officer say ono ye gospel musician akwa America mi ndia ba nti akosia prison ward there ono oja no aja no a otimi twa gospel musicians omo aja omo kunuma sofo omo boa omo nyina because ne womo aye ye afi wo hu slay queen asem na make ba ku ya na no wo soro ha ya eno omo ni obai ko ayi Europe Italy ba ko pe ka kiti sen ko o tro letter wo send message di abeja papa so the message no mdi jai ko send message anya promoter na odin ko abrochire no chese che e pa ho chewa enko obeja papa yo ento papa say offer wo say be supporting ni ministry intima me why ade nyame kan ho ko so to nyom no saa na emom no apart from worship no praises no so sia no aye because ya na ye mrante na ya ban ya na pasa so atase into to asofo ne de kakra ne de be ko honhom no ma no pasa ne de no so kakra so aman be gidi se asaso ni masapa me pa chan Rama no esi me da say na no ka praise why praises ana na de ne de nyina ada fom boko me wo praises wo ho what the back be wa ha also faithful God and also your worship ana dabia na nya mami ntie no hwade upon your goodness and your mercy, oh Lord, my God, you are so great, you are so great, you wipe away my tears, you fill my heart with joy, oh Lord, my God, in the sanctuary. Achime ENYIRESI na wa yiro ho a wo brofo nyom se bra na ka me be kan se Achime ENYIRESI bra Achime ENYIRESI achimfo se yeti brofo ochimemufo na Achime ENYIRESI sa wa yiro ho na wo brofo nyom se me say pese nya kokura na no oto brofo nyom wa presa me say omo to gospel omo to brofo nyom be miensa na bi no ma mi abetwom chabebre omo to gospel omo so magidi obetimi atwa geometry obetimi atwa emoji obetimi atwa kase brimpon don't use them more no see or your brand no brand me no Joe is a big brand your momo fan me hello my brother no the fact that he's not your fan doesn't mean ubetimi akabibia fan I will not allow you to know I can say you no mo Joe metal no Joe metal no e ba gospel say ya nipa wodi ye international e Joe metal jai said ade na wo ye enye na mo amutia na moge mu sister ebe ka se jometo kra ne nyum ya hen so no dia
It's okay. So Rose, I hear from our person who didn't know a human true. Because I think I knew my yet in your bad, sir. Oh, and you money dear. A person I declare anymore until saying I'm ever fraying. Okay. Sanity. And he, I shall trim some oh yana de Jessica, Abenyesica Fimona, oh, to no nipetia, the Adrian Sacra. Me too near the Atriacra, I'm a Christo. Try it's answer ministries, no. Yantra train, I had them don't be chat to her. Nan come away in fear me and said she, ya watch now. Pepe. Say, yes, you can help a crack in our patron. No, man for man shall so catch us as somebody and maybe Sawi. To Bona Junior, whom you know me and Sana. Niconia, you can't say that's some presenters, Moyan and you. Niconia, officer, can now work. Presenters, dear Moyan and yet. Artist Niba now, who didn't share one corner. Sister, I'm watching one corner. Crystal, Jumana, and see. Or say, dear, what John a Juma ho, Abba family Christo Jumano. Your job back, me, I remember who or ha, Eddie Amano. And non chess out the a Juman, Yamia Jumana Daniska, Bible Naka, or so a job back on Ebedine Chino, or Bebo or ha, Eddie Amano. And she non chess or say, the Obedi Machino, on ya or on Fifan and Sakwa. And ya cry a custom, yes, your young my dear, no, on Pipan and Sakwa. Sa ba wuntimi njina say nyame adwuma me ba me de be ye sika there be say mama mfa futu obi ntu ho na kwa amon sesa dwen no eye show business adwen sakra no wo ho so aja say enti mo dwen mo nwen the business aspect of ne mo ye no what ya say me se obebre mo eno ho hia na mo anya ne saa nkrofo betwi mu adi okay sanity me se obebre sanity ebe ye na when I manage you say one am moye mo ade mpa cho mi kura na manage me okay enti ka kire okunu say ono a ontumi nya adwuma ne ye sanity enti onfa kamran kran na o mehu nkrofo bi o betimi aboa wo na adwuma na timi adi mu if say mo ye ne say na mo amama nsan ante a eye ka hunu na okunu bebo why enti wo kwa ka kire say wo beto wunu ya Christian Jeffrey Pon nsuta ni de hye ne me ka kire wa ne say emba no so hia me from the king enti ukwa no aka che votarians ne say me ko hia brantie bi a ne ho fefefe o hadwen ye from the king nti o mepe me o be ba beto me mommy ye babo mpa ya ma o say nyame ma ne nsi ye amen na nkakra enko ye na man for Facebook ni social media no wa bowura ho me ba chan eni enti ye hwe social media krobe so ne benya wo mpa cho ko YouTube a Rose Brako okay search a menyom no na ko Facebook so Rose Brako okay now watch music video me pa cho okay soon na me dey aba out no enti no se ma bo nyom 3 YouTube oh beautiful oh why are they ni nyina so video mate nyame nhyira wo amen na omma wani so ade hunu no entimi nyina na nkakra ko wani wate menim se bibia be fine e den na wo ka kire woman you can say wo fans are 8 years abre oh okay anopai me den chi akese e koma enyiresi fo a omutie nyina se omuntie papa Donrich onua FM ezan say me nua no so e ka ho bi na na meti ano enti na asekese enkoma ono nso ena na asekese enso nkoma Ejafrem Pon be madin wa bo no Ejafrem Pon wa oti agwam enya wada roma enka bia ntimi nya possible ena na asekese enso nkoma mikuno Mr. Brako hey Mr. Dan Brako na onim officer so mu njoki enti ni din a wo boy before nekro beba bedru ha no ne wate woni video mu ansa na wabedu enti ni rent mi fini kunu da no Christian afuto ba kono so 10 seconds bro say obefa managers no akra sa papa we mu di ni sika promoters ni managers no mutadi nkrofo sika no mu di ni sika o warden officer obe lock you there be omon lock sa ya just after court tete na nyo on timi lock you bia o chiwo obe lock you on timi chiwo bia obe chiwo there be post in echi ya di wakọ ya process o ni ya di wakọ court ya prosecute you na say ya sentence wa ansa na omo wakọ di omo sam me pacho bebre odo
nyame asomdwe nka wo and council. ya ma yɛnte wonka okwa mechia officers ni nyina e voter region na ka jom say ye pede bia ba be so you know you can say mate no inmate no why ekwada visitors ba okay ebe visit okay the last I course suhum de Emmanuel Ajima sunsa because ne ra ho ne nanfofo nyesa ne nanfo youth ni tipenso ohwa young guys a good prison say ya nyame asomdwe nka ho me da se enti Rose Brako wonyum baako Jimmy na Jesus why be na baako no den faithful God nyame nhyira wa unu abe ma your friend say Donrich ekuta we die boni bi anim nyame nhyira pa yeah that's so bye good on the 19th of this month Father's Day onua 95.1 FM